Zo se nikopa amasa penin tamang phat phai pe wa hat chung pathin thangwa kinutin tu ni ko injong round of 16 Argentina te tu ni la akichep du to kel hanin tu ni ko in e ho jang ke ulim na chom chan nei khom kinutin viewers ho in na feedback go te la comment ho a request ong nan ball bangwin amasa in Cristiano Ronaldo Hinkho mangcha in in whole win tu nama hot team World Cup ma konin exit hita win la tu hi tu ni kho he le Lionel Messi akona hin kho chomcha ama hin kho thusim tengle ama akona Kihil na thei pi mam ti vet khom diu hin jing che chun topic dana ka ga koi dan cha hele 6 FIFA World Cups the incredible journey of Lionel Messi tin seyutin ama hi het ma mangwin Messi hi World Cup group ve hung ki che mai tan a group chan na tu chunga bol pe World Cup age chep na a group chan na tu chunga ki chep na he hin hi het ma bangwin tu adinga ama he le set chunga World Cup history adinga goal khum tam pen ti a hitain aman last match sa goal khum pumin tu a hi 20 goals World Cup ma khumai tan tu chung World Cup mai maya long hi sagi goal sagi akhumai ta in tu ni la ong chem kit de hin izadan khumbe kit ham ti chu I hepo win hi jong le kinep na hi a hele tu ni la yong an khum te ding ti chu kinep na hin ateng le het ma bang win Messi hi le se chunga da nga tu la ya mi jo sen het bang wa ball pe thim pen ti tabang ahitain ama title amu ho ateng le award akichip na thema award amu ja chom ho ama World Cup hong kichip hi head ma bangwin 2006 chu ama denga World Cup ma se pen hin World Cup ma se pen akichip kumkuma chu ama goal khat ana khomin jibana 2010 2014 hong kichip ma chun ama hin gold li ana khomin ateng le hi chi tournament 2014 tournament ama runners up ana hi win Argentina te hi che chun ama golden ball ti chu tournament a best player ti ana changin ti se chu hi lovin 2022 in jong ama champion hi win hi chayong chun ama golden ball ti chu tournament adinga campaign history the World Cup history adinga golden ball ni ve chang ai lo mu hi Messi bo hin la ye ti pa he ga het diwa ma history amu hin chine chung chona France pawa ke say it say da hon golden ball to equivalent ma balloon do ti jo French de pawa golden ball ti ne tabang jengin chijong hi ama in Messi in gateway jen amu in hi chi French football magazine ho in kum khat sunga te lama hi chi kum sia ki pe hin golden ball pa World Cup ma hela World Cup teng bo ki pe hin hi chi balloon do ti pa hi kum sia hi chi kum sunga ball pe them pen ti chu anaki pe ji hin chi Messi hin gateway amutan ama noya hela Cristiano Ronaldo nga ve amu in ama ni top hin dango chela thum ve mu ti ho mi sau nan Messi hin gateway jena mu hetai ti chu aga se hin tu in jong hen ma bangwin kinep now ten le ma fans ho ma support ho jo se ni kinep now cha hi le tu kum 2026 World Cup ma jong hi awang hi a hele ama hin golden ball amu ne ding chance ma in tu ni ha ki chep ki teng le taw na ta thon pan piu tin goal khum ki na hele ama to 7 akhum hai ta in ama he lead pen a hin la jin je chun golden ball amu ne thei te ding ni nong ama fans so en ha support te jong ka se hin tin ateng le iga se vai le educative purpose ding in jong hello lai chapa ho le ka sim la han jong chi exam dunga jong hung ki dong ji iga het du win golden ball ti teung le nen le play World Cup ki chep sunga player a theme pen ama ki chep dan mi a pass dan ai loi le mi do se a ki ve a it's a theme pen best player of the tournament chu golden ball ki pe hin golden boot hi ai le top scorer hi World Cup sunga World Cup pumpi
apana apat achai ge ya aki chip na goal khum tam pen chu golden boot aki pein ating le golden glove ai le het ma bangwin glove ti chu player hoin aki toji a hi je chun head sa hi jengin is the best goalkeeper of the tournament ki pe hin ating le award kha dom kinin best young player award ti khat omin hi je la chapang ahong ki chem tha til ho athang pi in kum som ni la khana pana noi long ho la thim pen ti hi motivate ki bol ne ngai che best young player award jang hi aki pejin it's world cup ma denga individual prize ho athu pi pen ho se ga het che ninga iga se we hin ateng le Messi Hinkho thildang ho sei masangwin ama hi Argentina te Barcelona club ma ko na Argentina national football team captain hung hi dan nonga sei leo hen ama hi 2010 world cup machun 22 June 2010 in Greece te to ama ho akchep na match khat se single match in captain in ana pangin hiju captain hi masat na pen hung hin tin abana 2011 August apan in wangla ma hi Argentina national football team permanent full time captain in hong pangin tu ni chan ge a he ama hin ita hi world cup hian lang ai lo la national team an lead na tu chan ge ha ma tu chunga jong captain hin ama captain hi na in 2022 in sei tawin Argentina te hin world cup champion and he win defending champion he win to a hi 2026 a he ake thei nai pon mi pi zo se idu thu samu ai lo ai le support ho zo se in ngai cha ru cha hi lawang 2026 world cup jong hi ama hon lakit leo ti pa he idu thu samu hin ip le tun ha met song veltin support ha bolin ball leo hen wang hi ai le ama ha tu kam 2026 song chance anei ma we ti chu aga se hin tin ale tun Messi Hinkho chomcha neo lai ahin commandant ai lo la hong selet dan thu chomcha ga kholimutin teng le chema Hinkho thu seme sei wa hi ama ko na ipp jil do theumam ti ho aban bana hing che diu hin ama neo la Hinkho ga sei leo hen Messi te hi sei bangwin mi hausa in sung an he powin head bangwin Messi hi 24 June 1987 in Rosario Argentina ana pengin apa hi steel factory na tong mai khat hi in apa jong hi football team khat ana hi in je chana ma hin ama local club ma coach in ana pangin hi chi Messi in jong hi chi club hi an join na la ko na chama football career hung ki pana hin hi cha club min chu hi ai le grandoli kiti hi chama ho Rosario Grandoli ti club neo khana he apa he coach ana panga kumnga ahi apana Messi jong chilai he an join he ti chu ka sei do hintin tenglama family hi ai le sei bangwen lai jong kan ta do in ucha thum pen pi anejin ama pama mi li hi win upa len pen pa chile Rodrigo Messi akitin abana ama chungchana pa chile Matias Messi ahin tenglama ama bana anaw nume khat anin sopi nume pen pi aneu pen Maria Sol Messi kiti khat he aman sopi nume khat anejin anu hi ai le anu hi ho magnet manufacturing workshop khana na atongin anu jong hi company neu khana na tong hin amina hi ai le Cilia Maria akitin ya chanu la pa hin ta company neu ho aya to hana ucha mili chu anwa khangwa hewin insung neizo lo te hi jeu chun aneu lajin Messi jong ti chuna so pi ho to a football hong head bang win lampi vel ai lo la ground ho neu cha ta chung sei len hin ahi wangin la hi chai hon head ga sei do no mu chu kumnga hi a he pa in jong ma football career a bil pi nom ja chu hi chi grandoli club ma chu pa in an head lu na football hung ki chem pan hin chapang cha hi wangin ama an skillful he jengin a football hoi dribbling a ball ho tengla ama a balance dan adol a speed football ahung channa hung thai ho thoi ane wa pana he talent pathin thilpe talent khat chu an nei ma hin
ai wangin la hi chi ama hin khua challenges hoyong tampi ta enjolen sei diu hin apa in ta jana kho kha kum nga pa nai consistent ta football an pe hin hi cha ga het thei dinga ai lo lama life ai lesson a dinga ai ga jil no mu che hi le mi hem talent in ei pa hi in zom dinga phate cha consistent practice om lo ai le lol hin ne dinga ki nei thei de lo hi je chun Messi life a hin khwa dinga ai ga jil do pai thei de wa ise no mu che hi le excellence begin with consistent practice from a young age tichu ineu la ya pana phatte cha consistent ta hoita practice hin ki bol pa hin ei lol hin sa diu hi ti hin ateng le mi hem khat lol hin ne dinga hin Ronaldo chung chang thu kana sinong ka seitan how ai lo le nei lo go hi thu pi poi gen thei in sung how vai cha nei zo lo wa hung ke khang len hi jong le ei talent pa e ke humble ai le lol hin na aki chang te ye ti chu Messi Hinkho in jong movin ja chu great talents does not require a rich background aki in teng le hi chi Messi Hinkho ma na sei pi pen che le a ho limna interview hong emoji di hin hi cha ma football kere la lol hin na hi ain sung mi te anu le pa ade de in tena so pi ho supportive and loving and supportive family kane jein kane wa panin ken hi chi kathanop no ho ka bol ho jo se ke in go te in zada hi lo ai le ide seda phallo ti om lovin ka bol ka to jo se supportive ei bol je wa ka lol he na hi ti in sein hi ja chu supportive ti da love and supportive family cha ko na lol hin na nei the hi ala ki ne hi ti pa he iga sei do bel hin ale tun Messi Hinkho ama di sei da weakest point ti dam alo le andam mo na thu ti la han ga sei la han aneu lai kum som a hong hi a hin doctor ho in Messi hi growth hormone deficiency ti chu mi hem khan na dinga hi che ho hormone pa hi Messi a hi thoma hi chi chu phatia ki jan lo ai la ma ha khang a hi na ding ma khang do thei lo ding ti da bang khat hi anavejin hi chi dam mo na cha ne jin hi chi ki dam mo na ki jan na dinga hi hormone injection ho ki bol ngai ti chu sum tam pi lu hin in sung gen thei te hi je wachun a ki jan na ding ho jo seong chu ha sata hi in ko te hin a chop mo wa ho lo wa ta hi injection ho chu anake kap ji hin hi chi phatia ki jan lo la ma dinga life a dinga greatest challenge anei pi pen tu ham te la hi chi growth hormone deficiency na nei pa he ama ahin khoa ahin ding banga khangdo thelo ding ti condition om hai tan hi jong le ama in ko te in ti chun lung set ta le ngai lu ta in akijan ding ho zo se anu la pa nang kho sa tan ti chun anjan to win teng le cha ma life ai ga akizil theu che le in su ha sta gen the da ki mang cha tena damona nei ahung ina chung chona chen mi hem Hinkho a hi en itei zo se ki chang theilo apha zo se ki chang theilo hi dan imu do win ai wangin la iti tabang iti sei da mi hem idei lo ai lo ai le ei a dinga ga gel dinga chu tabang na no ho ai lo da mono ga ki nei chu la sam ki sal he jeng de hin ai wangin la aman hi cha ko na cha ma ko na ki humble na pa chu give up lo wa consistent ta hoi sala an continue je aj lol hin na hong chang the hi ti chu imudo win icha sapa wa ma life a kona ga jil do chu le life is often unfair ti Hinkho ke ti hi ai ma de ai ma lung de aki chang the pon hi wangin la success belongs to those who refuse to give up ti jo lol hin na ki ti hi ama na Hinkho hai san lo wa alo le chi ka bol jo lo de tai chi dam mona ka ne ale ka hiti tai tia lung hada give up ball lo wa hita man continuous ama lama ke ham bola push ball jing jeng ho hi lol hing te de hi alo lol hing te ye ti hi ai ga mu do win ya chu Messi Hinkho story ne kha in se te ko na e hon ki jil do the de ho cha ban ba na kan pha pai hin tieng le tun ama klap ma hung ki chep na a background chom cha ga sei la hen kum som le thum ahong hi hin Messi hi Spain apa in ala in ko ten ana solovin ama skill jong an nei teng le laita chu head ma bangwin Barcelona FC Barcelona de just
สเปนฮิจิคลับมินทังตะคลับมินทังตะฮิจิจุนฮิจาฮิทริลดิงอินอปายนอามาฮิอันโซลินบาร์เซโลนาทริลก็เชนฮิเลอามาสกิลเทเลนเทนดริบลิงฮอเทนสปีดมันจะอุเสจูอาเวทไวเลโคชอหินอันเดียเหตุยังตาวินเฮียจุนเมสซี่อาเป็ดเป็นอาไซน์บอลไปนิ่งอินหุ่นนมตาวินเมสซี่อาไซน์ไปยูวินฮิจิจุยก็อาเกลายเลย history create โนมันยังหินตินฮิจิเมสซี่อาไซน์นุฮีอามา trial กิจใจอาจู paper จังโลวา normal tissue paper napkin paperอาคูhistory football history อากิจิดานินเมสซี่บาร์เซโลนาเตนไซน์บอลจู paper napkin paper aji uwa temporary tamaga aji uwa chu assign wa messi chu ala pa yengo ti in aumin nidang chom kha jawa chu formalize paper ha sign chu ki bol nan tin ai wangin la messi adei danu ga avet sa na denga chu world history tela world cup elo football history adenga hichi messi contract sign na barcelona te to sign bol now chu napkin paper ake sign tin athu akizin chai ga amu to the ki du che la ma talent ama thep na pa chu avet na le it say da Barcelona club ho jo se ong chun adei yeng o hin ya chu Messi Hinkho chu kidang ta changes khat ama in sunga ne nga jong hung hun na chu hi chi club ma sign and ball chun Barcelona te chun ama hi chi akizen na tida lo ama kizen na chi hormone injection wa ke kam na lu di sumla pa ho jo se ong chu club min apodo adiu win ahung no mo win anat no ho jo se a history ho man ki che sana se ya la hi che ma dam mo na ti mai de jengin akijan na sumla pa lu di jo se ong chi club min apodo adingin ahung no mo win he ale tun mi he mi hin khwa lol hin na thu Messi chan lol hin tai ti thu chu iga he na win a hi wangin la alol hin wanga Messi hin khwa jong hi a pha jo sa ki pa ta lol hinga umjing cha hi pon hichi ama Argentina te captain ahung hi John sei tawin 2011 apana hichi ama captainship an la pana hi Barcelona ane ke chep laya chela ma lol hen sang ta ama personal level hen lang teng la club min jong championship tam ta lawin ahi wangin la hichi ama Argentina te national captain national football team captain ahung hi jo apana hi Argentina in international level lol hin na hi anei wa pon lo sap nangen tabang hin ana chi in ale chira ga het theding a chu 2014 FIFA World Cup yong chama final la an hat mo win ale cheng la 2015 in jong Copa America Championship final hat mo kin win then 2016 Copa America final jong hat mo kin win hichi chun Argentina critics ho journalists ho alolami pi ho hin hichi Argentina team in international level hichi championship ho lal jolo ho chu Messi he ango win Messi he sei sil he jeng win mi tampin hichi sei da Messi je ti tamang dan leo hin hichi Argentina te lol hin lo alo lo sub final hat mo ji ho chu ponat manin mi pi agam mi pi chun hiti hin Messi hi anongo ovin ama chan gi ham kana stressful ta in Hinkho anamangin aile hichi 2016 ti hovel ahat mo lai dung kisan wa Messi yang lung hada in football international football kisan hi PLO de tam ti lungel kisan ge anene jin phongjo na phongdo in ai wangin la aman alung thima gel khat veite le hichi ka gam mi pi te dinga eingo ojong lew lol hinna ka polut go te te de ti in ahung ki tha ball kinin ya chu World Cup ahung ki tha chep kit wa 2022 World Cup anjowa choma hodinga I say that life adinga changing tabang khat ahung hitan ala chima sangjab hewa jong chun 2021 in Copa America Championship an lawin abana 2022 World Cup an lakit win tengle 2022 ma hin finalissima kiti lekhasimo ani head deu hin tampin in head low mai thayo finalissima kiti he Italian power hin hichu le English meaning saying achu grand final ailo ultimate final ti na hin hichu ep koi ki che mai lo le hi ipring athu pi ham ti le I head ma mangwin European champion ailo European championship ma winner ti chu Europe gama denga football team
ทีมเป็นอากำฟุตบอลกำที่ไม่เด่นนะอากำกำมาเกตียนะทีมเป็นโตอัติงเลอเมริกาเซาท์อเมริกาโคปาอเมริกาอิที่วิจารแชมเปี้ยนเตนี่ฮิจีfinalissima ahe tila final grand final ahe kichima teni gamchum chomin alla ahile teni kichima hin cha amani ra hat pen chu hi title na finalissima ti grand final pa championship apeo hin hi chu Messi in 2022 world cup azo se hulovin hi chong chu alawin hi cha pana chu ama ho agammi pi te zo sen jong ama hi the greatest achiever in the history of Argentina football history ti tabang hi an mu ai ta in hi chai ga sei no mu chu hi le hi chi Messi Hinkho man a sei pen chu hi ai le ipitiam ti le mi he bi na khat ve lo sapna chomcha umji ho hi mi he min it sei dam e man hai sana inga alwa hi le kilo hing tho ti in sapa wachun temporary failures is not the end true champions return stronger ti chu chom khat kala Hinkho lor sapna them ai lo do khat na neu cha ki nei jong le ei le ha bola ki bola ei le ki ta sana hele hi chi lor hin na chu ki nei tho hi ti pa he ama Hinkho hi chi ama alo sapna 2014-15 vela copa ho ajong te la 2014 world cup on final jong na hat lowu ta chu lung thada ta wang wa chu alo la agam mi pi tam ta in sei set na izana mat anei wanga ama lung thada lo hela ke hambo la hele 2022 21 la 22 in ha ta na hung lol hing ki ta ti chu ai ga se hin ateng le ama Hinkho enjoy se bangin Messi Hinkho life challenges ane ho khat ga se git le hen enjoy se pau ama ta sa dam mona nei growth hormone deficiency ane ti lovin jong Messi Hinkho I say that tragic events khat amain a holim na I lo le Google hoi bo lai le ke he aponat pen khat chu ama kum so ma hi lai hi chi grandolia ama ho a kho agamuwa ane ke chip ji la ya chu api anu na api maternal grandmother ti de hin anu api hin a football ki chip ding jona kho sa in chapang cha hi ja chu club ma ki che ma che ding te la pi chun apui ji aga tha ji aga pick up ji ta cha pi chun ha thwana ke tho pi hin ale api hi gin chat pha lo helin Messi kum so ma hi lain api hin anadal hatan api thi hi ma chun apon he jengin tu in jong history I lo world cup event te le mu diu a ki ji che le Messi in goal khum te na ta wan lang ako awan lang anga ji hu api ngai lut vet sana ama ahung let nunga lesit junga football pe min thang len ta hi api in mutahi jong le ama aneu la ya di sei tha ma sim do ana pang ama ana kho sa api hi ja api gel do na api ngai lut na ta api in amu ding gel tabanga khu wan lang anga ji api e khat gel do ji he ti jong a ki sejin ateng le ama jong in sei bang win Ronaldo sei bang wa chu kum som le thum be hi ain ne lo da tha heta Spain langa na che chu ama Hinkho adanga chu chapang sei bang win in le lo nu le pa ai lo le so pi lo naw da tha gam chom be ai ta club ma ga ti chu nom hilo hel hin ama no again thei pi alu help pi ji in ai wang in la ama ke hambol tai chi lung hel ai lo again thei ti ho chu kho sa lo wa ama ke hambol hin ja chu it say the ham hemin lord hinding ai lo ale ngai sa na le sacrifice ding na in say the ham Hinkho sacrifice ball ding hi tam ta mi ti jong hi chi Messi Hinkho ko na anula pa ai la so pi o ta nom ta in muna pa chu aman ada tha kum som le thum hi chakhat hi wanga chama in Spain ha ta club ma chim ning aju ga che hin je chun great dreams often required painful sacrifice na ki hi ega azil do the ki do ma Hinkho ko na ka ga se hin tin ateng enjoy sei bang win a Hinkho ma in challenges min critics so in lo la criticism aha mu na pen chu ama Barcelona lol hing ta club lol hing ta hi wanga 2014-15 vela ama ho Argentina te lo sap chu ama chan gyam khana agam pumpi ki san hin ama he edi sei tha angai sango expectation jong san ja chu anungo ajeng o hin
ye chun mi hem hi e ho society an jong om ji in mi khat chunga expectation he atam teng le hin expect ibol wal teng le cha chu ama igin char banga hunglo teng le lung han na ti hong tam pi the hi ja he mi hem hi ti ho ta banga lo sab ai lo ai le temporary face a cho ta bang I tu teng le lung neu le hela pan halai la hele kilol hing te hi ti hi iga sei do nom ki win ateng le machine a hin khwa chi pi hi hele nang le nang na ki explain sangin na action din na thilbol do hin na critics ho chu reply bol nan te ti kharma hin ana che pi akam changa ama lo sam no chu ama explain bola chi ke chang se ka hi poi lo ke se se je hi poi ti ho ase sanga chu ham bowling ki ball han lang lol hin na in ki mu teng la chamin mi pi ho in hin le head the momentin hin le sei phat ki tawin de ti pa hi ama na che pi in ya chu ama na sei na pen chara let your actions answer your critics na nang hita banga criticism na ball na say nang ho chu nangin ha bola nung ke bola lol hin nan mu tel achama ma ho chu nang action pa chun tisara le don bu de hi ti pa he ama na che pi in ama interview dong asejin my actions na ken ka bol do pa my actions reply to my critics ti pa he ama na che pi in ten ami hem hi na mong in jong e ho fans ho jo sin head so ke hin staro Messi hi mi ki neu sa ta humility ti chuna leise chunga bol pe them pen ta hi wanga mai mi ki neu sa ta hin ki neu sa mi masanga ti se ke hoi tho sa ti mo bol mo mong pon chama na se jile leise chunga I tamangin I say da ha min thang jong la chun ala min phau the jong la chun mi hem ki neu sa ai le I lol hin na pa hi lol hin be che che ding ke hi ti hi asejin ateng le ama hin football ki che pi a team mate ho se ti lovin jong opponent ho a team a tet pi ho san no hi za ta in a ball in mi ki neu sa hi na banin aman captain ka hitai ta player hong chu mo sen ai lo la mo lu han khum tiong ball lo ki neu sa ta captain pen no ki neu sa pen na pang a hin ko imu so ke hi chi iga ajil do thei pe no hi Messi hin ko ma ki neu sa na hin ko pa he izil livin ka dei sa in mi ho atam zo lol hin neu khat in ne ai la ki gilet sa pai mi I ja ki sep lo mi mu a ki gen lo ti hi no mo ven ich hi loading lol hin na di chat che la ki neu sa ta le se chunga chan ngi ham khana lol hin na len ta ne jong han ki neu sa ta in ko imana ai la lol hin na chu lol hin di ta ki hi ti pa hi Messi hin khwa ko na iga agyal do adi hin tin ateng le ama in sei khat chu character is more important than popularity atin mihem character hin khwa ki phat I khan dan ai lo le chon dan athupi dan hi min phat ai lo la min than sa nga hi chi character pa he apoi mo athupi dan hi machine a hin khwa ma le ma in apo do ateng le ama hi a hi na mo nga hin mu dio hin say the glamour life hing be set low jan hi dung ai lo la nai sai no YouTube dong a jong ahung thang do in sunga ajia cha te to ho to ki chema ta chu nom ta private life ti ha celebrity ta banga hing be set lo ama hin in sunga kineu sa ta cha te ho to ki pa ta in khoman ni pa jo he adejin hi chong hi ga gela he la ngai sang le jengin hi ta banga le se chunga min phau ai lo la len pita min phau na ne nunga jong he ta family cha te ho to ki chema kineu sa ta hin kho man pa he ngai sang omin hiji chun Messi hin khwa ding ai jil thei pen chu hele mi hem hi na limitation in a ho ta sa da mo na ham Messi hin khwang sei tawin growth hormone deficiency an nei a hi wangin la hi chema limitation an ho jo se chu alol hin na lampi a kha ta nga pan sa lovin hi chaman challenge la in ki ham bolin a hi le ama da hin kho lol hin pi na anejen hi je chun Sapawin, never let physical limitations define your future. Na, hichi itabanga limitation ne ho ta sa da mona na thil dang na ho chun e hin khwa ilhun na ding chan thun na theilowa pan sa loading ti pa he jil do win teng le believe in yourself ti chun nang le nang kita asanin min na ta asan lo jong le believe in yourself even when others doubt you ti na 2014 hin ho 14-15 vela agami pi hong ta san talo asai se no
isan gya lol hin na Argentina national football team in lo sap nangen ato eta mi tuan oi mo ho jo siu ai lo le mi pi hoi na ma ho ta san tlowa nunga jong ama la ma ki ta san na cha je po do no mu chu line kan ta do ni chi English a ama life lesson lan ho hi 1 2 3 ta lai kan ta do ho hi ei pa ne khot kan hil chit je ba hin ateng le ama hin ni khat jeng jong hi hai san lo wa football pen hi ai le football ju ni khana consistent practice ball jing jing ding ti pa hi ei se pi win le khasim hon jong jan khara lo le hakhat hani ha sima che lo hing ne ki boy football pe ho jong hakhat hani ha pe ki thep chu lo hing de boy consistent ni khat cha je jong ha so lo wa hoisala practice ball wa hoisala le khai sim wai le ki lo hing te de hi ti pa hi I ball na jo se wa imalam pi jong le pilam pang jong le hi regular and consistent I ball pa lo hin na ap di hi ti pa he ka se do nom ke nin teng le lo hin na sang ta na ne nung in jong kinyau sa jingin stay humble after achieving success lo hin na len ta na ne nung in jong nang le nang kinyau sa in hin ko mang jing la chun na lo hin na pa chu chal to jing ding lo hin na di ta ne pa na ki ti ding hi ti hi ka se do nom ke nin a teng le mi hemin hin khwa lo sap na nei teng le lo sap na chu ki koi den sai lo ai le ki chat den de hi po in hi chi lo sap na ko na chu jila lo hin na te te ning lampi kalbia nei ding ti pa he stepping stone nei ding ti pa he ka se do anom kinin Messi hin ko nang ka saitan learn from failure instead of fearing it ti pa he chi pe diu ateng le enjoy ka sei bangin lol hin na dinga hi sacrifice til tam pi ele na hin khwa hi sacrifice bowling aume ti hi hejing utin teng le lekha ka them tai lo football ka them tai tia thil khat min them pen na na ge la nga de hi pon hi chen it say that improve ke ball jing jing ding it say them keep improving even after becoming the best it a them pen dan tamanga umjong la chun nang improve na ki ball ye ngai la hin khwa chu ki chal to ye nga hi ti pa hi chi stagnant dan lo wa hi che le ki improve to jing ding ti pa he thupi ta hi na dola hi chi Messi hin khwa ko na ga ajil do na kan se hin ateng le aman se na actually true greatness combines skill with humility ti chi him hina ai lo lai le chon dan khan dan ho di alien pen pa he le ki neu sa ta hina te le talent I thep na skill ho jo se pa he in kilet sa pi lo wa ki neu sa ta umai le true greatness ti jo len pen a thupi pen chu chi chu a hi dan ki neu sa poi mo dan pa chu tham khat chi Messi hin khwa ma ki neu sa head ut hlana ka ga se hin teng le humility and hard work create a lasting legacy ti pa he Messi hin khwa ki neu sa ta ki ham bol ta pa he tu ni chan gya tel akhang khanga jong chi football history ki se ang le chi Messi hin khwa one of the greatest example de hitain tun jong heaven ama 2026 tun ha ki che wa jong hi goal an khum be ki na ban hong che ai la chun tu chan ya dinga khanga dinga ti mai la han chairman enjoy say ta win golden football ai lo la golden ball amu ata he tu chunga la golden boot amu kit le am dan chu ge final thung hi lai jong le ke chen hi jong le ahin khwai ga ba na chho ta bang lol hin an ho hi ama kineu sa ta kham bol ta panala je hi ti cha vela ka ga se do hin je chun vi war ho jo se je Messi hin khwa ko na ise no mu chu hi a hi le jil do du main pen ta je le ei ma le ma ki ham bol ding lol hin te te ding ei ma ta sa ha sam na lol na ve se in chen lo chen vai chat ti ho cho jo se ai ki suboi lo wa in ki ham bol ta pan ha lai la hele in khwa hi lol hin na ki nei thei te hi ti hi avela ka ga se do hin ama ho to te kham ki hi jong le ke hin kho jong episode ma song kan se tan ting la ke se jong hilovin ei mi example ane thei tam ta jong in ei win khuneu cha cha thing thang gam na ta hung ke pandwa IAS IPS ai wala lol hin na len ta nei jong ho ei mi la jeng in jong tam pi nei win hizia chu I cho jo se ge la khang tha ho ade ta ade de in khang tha ho football pe hian lang tu lai world cup lai hi jen
football ki chem han lang lekhasim han lang ai lo la I ball na jo se wa he mi hem pathen songa ki neu sa ta ki ham bola I pan jing wa he le ball hin nei te te de hi ti hi chom lam ta tu ni Messi fans ho in request nin bolu Cristiano Ronaldo a kana cover bana tu ni a hi Messi alo Argentina te round of 16 akichep diu to ko ma hi chi na ve wa football nga to ko ma mi jo sen chi nunglu tai na ve wa ama hin kho ko na ikizil te duty de sana achu hi chi episode he kan bol ki he ti chu ka se hin vi von ho jo sen nin support jung wen lang non support nin bol wa non comment nan bol wa like nan bol wa hi chi tin se ute la ti bol le han ti ho nan se ho jo se weekend jang ka jo chana ka her kham kham ka hi ni thei kham khamai khan to pi thei te ni wa kan bol jing ding hi ti chu chomlam ta ka se hin tin ban teng le episode chom ani ki se kin in tin amasa ka se bangin offer kong hi na episode pa he delay jab de hong a ta in tun jong next episode release kan bolding Indian Air Force airman exam ding tarik group jan he apa na form kil ha panta hi chu fill up ding dan teng la form iti apply de ham iti ki bod ham ti episode khan sim chai sa au min chong chu jing la thai le chi viver ho in chi exam ho ani ki bod the ni di wang chu release kan bol de hi chong chu ama sai chi YouTube mang chai kan head sa ama san hewin ananga jung tin in support jung win lang and your support means a lot na no support ja ken jong tai abana kan bol jom joma ke le ke motivate ka ki bola kan bol jom jing ding hi ti chu viver ho jo se henga nge ne le tauna kan nei tante ka ki pai see you next time with better and more powerful content